روز باش هوالنو جاره که دن سر آروار تیوی ام به هورنه وان روژه هوا پر گرمه یعنی براستی اف چند سال این داوینه جاره یکمه من لوی هریمی دید که درجه گرمه درکت سر 43 از روژلات فرانسا و سینور آلمانیا ایدامه ev der weke serheda Kurdistanê. Yani vê derê germahî dema der dikeve ser 35 mirov dibêje pir germ e. Lêbelê îsal çend rojan bi taybetî derece germahiyê derket ser 43. Di hindir de mirov nikaribû bisekine. İnsanên vê herêmê pir zêde feri germahiya wiha zêde nebûne ji ber vê yekê jî dema germahî wiha zêde dibe însan şoke dibe hineke. Li hemû derên Ewropayê ez bawer dikim îsal germahî hineke zêde bû hê jî havîne em di nîvê havînê de ne ez bawer dikim ev hewa germ û heya dawiya me hat tevaxê bidome. Fransa dibistan tatil bûn yani insana ji sê roj vir ve dest pê kir biçin tatilê ji ber vê yekê jî di radyoya Fransada dema agahiya em guhdar dikin van roja bi taybetî şofêran şiyar dikin dibêjin li ser rêyan dîqet bikin pir wesayît niha di rê de ne diçin tatilê. Çûyîna tatilê, hatina tatilê heya dawiya me hat tevaxê dewam dike. Li Almanya bi taybetî li eyaleta Baden-Württemberg dibistan heya dawiya me hat tevax dîrmehê jî dewam dikin. Yani di me hat tevaxê de zarok dikevin tatilê wê demê yê vê herêmê diçin tatîla. Weke serî da min got hewa germ e, rojev jî germ e. Lêbelê rojev di aliyekî de germ e, di aliyekî de jî sar e. Yani him germahî heye û him jî di rojevê de sermayî heye. Yani bûyerê neyînî hene. Em hineke behsa Tirkiye bikin. Tê zanîn AKP û MHP bi taybetî li hember CHP demeke di nava operasyonê de ne. Yani li hember CHP operasyoneke dimeşe. Pir derdor dibêjin ev operasyona AKP û ya MHP'ye. Lêbelê ez oluna fikirim. Ev operasyon her wiha ya CHP bixwe jî. Yani di nava CHP bixwe de jî operasyoneke heye. Du beyndeyeke di nava CHP de heye. Hin kes li aliyê Ekrem İmamoğlu û Özgür Özel'in hin kes jî aliyê Kemal Kılıçdaroğlu. Nava CHP de jî di bendiyeke wilo weke operasyon didome. Lêbelê AKP û MHP ji vê sûd werdigirin ku li hember CHP operasyonan bimeşînin çiqas CHP qers bibe ji bo AKP û MHP weqasa baş dibe. Ji ber ku CHP weke partiya muhalefetê ya yekem e. û CHP bi îdaya ku di 2028 da bibe iktidar. Ji ber vê yekê jî AKP û MHP li hember CHP çiqas operasyona bimeşînin, çiqas navê CHP xirav bikin, weqasa ji bo xwe bi feyde dibînin. Operasyonên ku li hember CHP dimeşin bû sedemê ku heya niha nêzîkî 27 şaredar ji wezîfê werin girtin. Demê borî de tê zanîn, di salên borî de heman operasyon li hember şaredarên Kurd pek dahatın. Bi dehan şaredarên Kurd ji dehan salan virve ji wezîfê hatine girtin şu nawan kayım hatine avêtin. Dema ku li hember şaredarên Kurdan wiha operasyon çê dibûn em dikarin bêjin piraniya rayedarên CHP dibin lêvan da dikeniyan. Yani bi kêfxweşî lê dinêrin. Lêbelê CHP weke partî her dem li dij derdiket. Bi daxuyaniyên pir Kurd be jî li dij operasyonên ku li hember
şaredarên Kurdan pek dahatin derdiket. Nihal hember CHP operasyon demeşin, libeli Kürt dibin levan da nakenin. Kürt li dij derdikevin. Dem parti li dij derdikevin. Bi rêya hevserokên xwe Dem Partî bi awayeke tund li hember van operasyonên ku li hember CHP pek tên derket. Yani Kürt kêfxweş nînin ji van operasyona. Operasyonên ku li hember CHP dimeşin tenê li dij şaredaran nîne, her wiha li dij şaredarên kevnin jî. Mesela Tunç Soyer ku bixwe şaredarên dema borî yê CHP li İzmîrê bû, ew bixwe jî hate girtin. û tê gotin ku yê ku bûye sedemê girtina Tunç Soyer, şaredarê CHP ku niha yê İzmîrê bixwe ye. Ev jî di çarçoveya operasyona ku niha di nava CHP bixwe da dimeşe divê bêdîtin. Yani AKP û MHP tenê bi derfetên xwe li hember CHP operasyonê nameşîne, her wiha ji rayedarên CHP jî sûd werdigirin. Pêşeroja CHP wê çawa bibe em nizanin. Yani ez baş dizanim ku êdî pir zehmete Ekrem İmamoğlu ji zindanê derkeve û her wiha xwe weke namzetê ji bo serokkomariyê bide pêş bikeve hilbijartinan, zehmet e. Lêbelê operasyona ku niha nava CHP da dimeşe û biryara ku dadgeh wê di meha Êlûnê da bigire û pêşeroja CHP diyar bike. Hevalên hêja li Kurdistanê jî hewa germ e. û bûyerên germ jî wê biqewim. Ji van bûyeran yek ya sereke taybetî tê gotin ku di rojên pêşiya me da grûbeke gerîlayên PKK wê çeka dayîne. Li gor hin agahiyan jî wê sê grûbên gerîla çekan dayîne. Yani grûbeke li nêzîkê Süleymaniyê, du grûp jî li herêma Behtinan tê gotin ku wê çekê xwe dayîne. û dema ku ev grûp çekê xwe dayînin, rayedarên QDP û her wiha yê yenekê jî wê amade bin. Ev jî dide xuyan ku QDP û yeneke divê pêvajoya çekdanîna PKK de li gel dewleta Tirk kar dikin. û her wiha bi PKK re jî di nava têkiliya dan. Ez şaş nabînim ji ber ku PKK dixwaze çeka dayîne, bêguman QDP û yeneke jî di vê pêvajoyê de alîkariyê dikin. Lêbelê ji bo berjewendiyên hêzên Başûrê Kurdistanê jî baştir e ku PKK çeka dayîne. Eger PKK çeka dayîne, êdî ji Başûrê Kurdistanê li hember dewleta Tirk, li hember leşker û polisên dewleta Tirk şer neke, wê demê têkiliyê herêma Başûrê Kurdistanê bi dewleta Tirk ra, bi Tirkan ra, bi fîrmeyên Tirkan ra daha zêdetir xurt dibe. Ji ber vê yekê jî herêma Başûrê Kurdistanê çekdanîna PKK ji bo xwe weke bûyereke bi feyde dibîne. û lewre jî di vê pêvajoyê de cih digire û alîkariyê dike. Hefteya pêşiya me da ev merasîmên çekdanînê wê çêbibe. Tê gotin ku ev grûba yan jî grûbên PKK ku çeka dayînin weke jesteke sembolîk betînin. Yani silaha datînin û cardin vedigerin çiyê. û her wiha tê gotin ku ew silahê ku datînin tên şewtandin. Yani PKK silaha da nayîne, radestê dewleta Tirk nake. Teslîmê dewleta Tirk nake. Ew silahê ku datîne, wan silahan dişewitîne. Ji bo min ev weke jesteke girîng e. Yani şewitandina silahan, divê ew silah nekevin destê dewleta Tirk. Ji ber ku heman silah li hember dewleta Tirk hatiye bikaranîn, heman silah divê nekevin destê
دولته اگر ولو به باش دبه پکی که قاسته دیتن دولت ترک باور ناکه و باوریا دولت جی به پکی که نینه ولو ته خویا جبروی که جی دولت ترک هی گاو نه آویتیه پکی که جی حیانها گاو نه آویتیه هفته ها پیشیامه او گروه آنجی گروه این که چکا داینن وکه جسته که باوریه دوی بدیتن و دولت ترکی دوی گاوا باویجه دا کو پکی که جی پی باور ببه من بری وقتا جی گوتو بو اف پیواجوها چکتانی نا پکی که سر بکوه جی وکه چاره سریا پرسکریکا کرد دوی ندیدن تنه وکه چاره سریا پکی که دوی بدیدن او دناوا کردان ده beşe که کردان دبیجه اف بیواجوها چکتانی نا پکی که وکه تسلیمیته beşe که جی دبیجه وکه سرکفتنه از بخواه و پیواجوی یعنی پیواجوها چکتانی نا پکی که نه وکه سرکفتن دبینم نه جی وکه تسلیمیت دبینم وکه تسلیمیت نبینم جبرکو هی رایداره که پکی که گریله که پکی که تسلیم دولت ترک نبویه وکه سرکفتن جی نبینم جبرکو هی تشتکل ارته تونه دولت ترک هی گاوه که ناویتیه اگر دولت ترک هن گاوا باویجه زاگونن خواه بگو هرینه درباره کردان دا درباره گرتیان دا درباره گریلا دا درباره کردین که دروی کردستانی نه نکارن وگرن کردستانی و درباره زمان کردی دا درباره چاند و هنر کردی دا و درباره بشکتن آبوری یا حریما یعنی حریم کردستان با کرده گاوا باویجه و دمه مروب دکاره و پیواجه چکتانینه و که سرکفتن ببینه و که تسلیمیت جی مگو از نابینم جبرکو کس هی تسلیم نبیه لیبلی اگر گریلا این پکی که به شرط و مرگ چکی خواه رادست دولت ترک بکن بخواه جی رادست دولت ترک ببین و دمه بگو ما ام نکار تشتکی دن بیجن اف تسلیمیته هی تشتکی ورو در نکتی ارتج بر وی اکیجی ام نکارن وی گوتنه کار بینه همان این هجا بویره که دن کو من کفخوش کر یعنی جی آگاهیه که من کفخوش کر من بهیست در رودا و تیویده جی من گهدار کر او سر مدیا جواکی جی هاتیه پاوره کرن برز عبدالله جالان بانگل برز مسعود بارزانی کریه گوتیه ده توفکرنا کنگره نتوایی ده پیشنگیه بکه و هر وها سروکاتیه جی کنگره را بکه اف آگاهیه که گرینگه هیویدارم و ببه بویره که گرینگ هیویدارم و بکه به پراتیکه به سالانه از بخواه بانگی لکرده دکم دبیجم دوی یکیتی دناورا کردان دا چه ببه یعنی یکیتی تنی دناورا چند پارتی کردان دا چند هیزی کرده دا نه دوی یکیتی دناورا پرانیا پارتی هیز ریخستن بشین جواکی یک کرد دا چه ببه مخابن حیانها چه نبو و سدمی که یکیتیا کردان حیانها چه نبو من بری وقتاش گوتو بود دیسا دوباره بیجم پکی که او قدپه پکی که هر دم خواستیه یکیتیا کردان دبن باندورا ویده چه ببه قدپه خواستیه دبن باندورا ویده چه ببه پکی که او قدپه لحو نکرنه نهاتنه گل هف یکیتیا کرداجی مخابن چه نبیه اف بانگا بریز و جالان کل بریز مسعود بارزانی هاتیه کرن وکه فرسن بکه هیویدارم بریز مسعود بارزانی برسی بکه ارینی بده به بانگه او دناوا کارو خواته که جبوت خوف کرنا کنگره نتوایی ده جه بگره هیویدارم بشکتن این ولو ددمین پیشته چه ببن اولین هجا وکه من گوت هفته ها پیشیامه بویرین گرینگوی بقوه من
yani geriyle PKK pişti hemen niziki 5 salan şunda ve çeka dayını. Demek ki çek hatın danin hemen roje emel ser Arwar TV disa bu arabın lebeli zamanı Türkiye. Me bişopinin haya carek edin biminin. Duhaşiye de silah vuruyoruz.